Pa bilo smrdilo mu noge na dženazi. Nema drona. Pa je ovaj baci budu. Pa evo, ovo. Evo u sredini. Ti reče gore da si išao. Nismo ja gore. Mi smo gore i onda idu onda. Nismo ti auto. Ti se imao se doći. Kako? Iza ovo što iza. Pa znam da to što iza nije da iza. Ne možeš početi da nije dom to. Sam džabe ponovno skrenio. Ja mislim ostati gore auto i sa vama... Sa vama mislio doći po vam. Nisam prije kasnije. Bilo 7:20. Eto isto tako. Aha, onaj! Iz parka! Amel! Da se opet izdere na mene. Da se opet izdere čovjek. Da mi stuče šakama. Ne ti pravda. Ovako tamo lisac ili kako? A? Sad do lisac je. Isto se prati. Niste mi ga izgledali. Lule dočekiva se sokom. Gotovo to je. I sa jelen pivom. A poslije pogrebno oprema. Sve u jedno. Ma evo. Pogrebno društvo. Oplaćao jednom trošku. Možete to poslati na podno hati. Nije on opran, ne boj. Bolje ih hamster. Zna ovaj! Zna ovaj! Zna ovaj na čemu ne postoji nebo. Andrej Kusena da ne radi. Slaže paletu. Koja? Što to bude?
Pa Goranova žena pita. U što fino miri ili? Nema puno na šta da. Dosta manje nego prije. I Hercegovina. Eno te nada. Volim te, Bosno! Volim te, Bosno! Ali... Dajte ajlu, dajte. Scena razočarala. Mene Miso razočarao.
Where the start ići?